هەر سەبارەت بە ئەو قەتڵ و عامە یا ئەو کورد کوشتنەی کە لە کۆبانێ ڕوویدا لەسەر دەستی داعش ئێمە میوانمان هەیە دەمانەوێت لەگەڵ میوانەکەمان قسەی زیاتر بکەین و پرسی زیاتر سەبارەت بەو تاوانە ئەو جێنۆسایدە بکەین کە بۆچی چۆن داعش پاش ڕزگارکردنی کۆبانێ گەیشتناوێ. میوانەکەمان زۆر بەڕێز ڕۆنی عەلی نووسەر کە ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆ لە لامان میوانە کاکڕۆنی زۆر بەخێربی سەلێک سوپاس بۆ بەشداریکردنیشتان لەگەڵمان. بەڕاستی ئەمە پرسیارە، ینی کاتێک کۆبانی ڕزگاریش کرا هێزی پێشمەرگەی لێ بوو کشانەوە خۆ هێزەکانی یەپەگەل لەوێ بوون، چۆن داعش دوای ڕزگارکردنی کۆبانێ توانی بگاتەوە ناو کۆبانێ قەتڵ و عام ئەنجام بدا؟ ئەی باشە هێزەکانی کۆبانێ ئاگایان لەوە نەبوو لەو قەتڵ و عامە چۆن گەیشتنەوێ؟ ئەمە پرسیارە بەڕاستی. ێوار باش دەستپێکی ئەس دەوێ بۆناییدا وەک بۆنایەکە هەر ساڵ سەرساغی ژمالباتێن وان شەهیدارە دخوازم و بەژ ناخوا لە هەمبەر وان ئەمراندن خومینم و هێڤیمە ئەف پرسیارن ئیرۆ ون دکن بەرسڤێ وێژی بێنە داین نە ژە ئالیە مەدا ژە ئالیە ئەو ئالیە کو ئیرۆ دەسەڵاتدارە وستوباریە وەیە و ئەرک وستوباری وەیە کاربێ بەرسڤێ ئەv پرسان بدێ بڕاستی ji ber gelek pirs hene vekirîne heta rojên îro ew pirsana bersiv jê re nehatine. Çima kobanî û çima komkujî? Baş. Li gor xwendina min te dî piştî rêzgarkirina kobanî hinekî hest û coşên xelkê germ bûbûn ku xelk vegerê Rojavayê Kurdistanê. Ew komkujî weke biryarekê bû, ew biryara ne tenê ji bo kobanê bû, ew biryara ji bo Rojavayê Kurdistanê bi hemî bû. Lê kobanî bû qurbaniya wê. Hecar çawa Daeş derbasî hindirê kobanî bû. Ev pirs heta niha bersiv jê re tune. Ji ber çi tune? Li gor şopandinê, li gor hin belgeyên di dest xelkê de û dest me de jî dibe dest ne di hindir kobanê de hebin ku heta bibûne alîkar eger çekdar ji derve de hatibûnekî. Ji ber çi? Ji ber belkî dikaribî bêjî dû çekdar, deh çekdar, pênc çekdar derbasî hindir bajarekî bin di xetek qaçagra ya diriyeke ne wek dibe durist ra. Lê ev komkujiyê ku çêbûyî li gor texmînê gerek derdora 120 kes pê rabin ku heta ev komkujiyê çê bikin. Du kes û deh kes û pênc kes nekane çê bikin. Ya do kesê ku vê komkujiyê rabûyî kes ne şaraza bûne li kobanî. Zanibûne kijan xal li kobanî ewa a ku karibê kobanî bin kontrolekê. Yani kobanî dabeşkirî bû ser çar xalan ew her çar xalan jî kirûne bin kontrolê û ji wan her çar xalan jî êrişî xelkê dikirin. Çawa derbas min careke de em vê pirsê bibûre kak Ronî yek pirsyarîke dê belam xwe ewa xelqekeyan be fîşek kuşto dengî teqe dê ke teqe kira ê başa hêzekanî yepeger lêvê bûn coyan lê nebû neantwanî hêrişî pê çawan bikene seriyan. Di destpêkê ew teqînê de xelk di wê bawerî de bû ku ew teqîne şahiyeke ji bo vegera sirîn wa dewrûberê xelk di wê de bû. Di demê xelk derkete derva ewan çekdaran bi cilê yepege û yepece bû. Ji ber wê jî ew ê xelkî yanî nezanî bû acib ev dostin ev dijminin ev çi ne enzanin. û hin di nav wan de jî bi Kurdî jî diaxifîn. Ji ber çi ez ne aliyekî tawanbar dikim ez dibêjim ewana ew kiryar kirî lê hawirdora kobanî gelek erebê wir cî hene bi Kurdî deng. Kurdî diaxifin yanî. Hecar xelkek ma heyrî. Baş. Pirsa ku bersiv jê re heta niha ji aliyê wê desthilatî jî nayê dayîn û nayê dayîn. Nehatî dayîn nayê dayîn jî gelo çawa 4 saet komkujiyek çê dibe û hêzên berevaniyê nikaribin bigêne ئەوە هەمی پرسیارن و ئەوە نەه ساڵن ژی و دێ ڕەنگە کە هەوسە بەردەوامە دەزیرتر بێنەکردن یا گرنگ ڤەکۆڵینێک بێتەکردن دیوداچوونێک بێتەکردن چاوابی ئەف کۆمکوژیە هاتەکردن کی بین ئەڤێن بەرپرسیار ئەڤێن کەمتەرخەن بێنە سزادان بۆچی حتانوکە هاوی ئەوەی نە ڤەکۆڵینێک سەر کۆمکوژیاتیەکردن نەژی کەسێن کول پشت ئەنجامدەرێن وان تەوانابی نەهاتینە ئەشکەرەکردن شتێکی ڕۆساوەکە پێتوی نەهاتیەکردن بوو. أنا كسك جما راستي بتفضل الجموينين بس جارنا تشهية
وقتی تو هنکی جراستیش دبیجی خلقی عاجز به جبر او خلقا فیر نبوی راستی بوداریک كيش خلقنا بين عاجز اف خلقت بن باندور ایدئولوژیا كده بن باندور وقت به هیزه كده او باش اف تاوانه بو شوي بلكي الكوباني تشيبه بلكي الهوليري تشيبه بلكي نيويورك تشيبه افا تشيبه لي تشتي تشينابه ونابه تشيبه اف تاوان بيكات دبي لي كولين تدبي دبي بين ناس كرن اف كيف كريانار كرن انا برسكي امج خد كان ام خلكي كوباني اش خد كان قالوا او كسن او تشكدارن كو اف خلكا كشتن كداچ كوباني دور پیشگیری بو چاوا اوش کوبانی درکت اگر هاتن کشتن کا جنازه یوان کارلاشین وانی راست اوا جی سکناندنه دده او چک و تکمنی کن هندر کوبانی ده هاتن دیتن و پیشرا په دبستان کوبانی هاتا رو خواندن په جهک دیدی هاتن او تکمنی چاوا گشنا کوبانی دکجان سیطره را در باس بون دکجا دی پشتی ما ترکیه سینورا کی گرتی و هاور دوره مجی سه حالیدن باشه همو او هزن کوبانی دسوان دا وانا دور پیش کربو چاوا گیشتن تشتک هبو تدی بری و يعني جقدارن هزن ركبر يعني ركبرين رجيم لراقي وقت برياره كدانغو غارغا كرد جراقي تشول بكنو دركفن نظام شه او بلكي هناكي بو درفتك كو هنا كانوا مخبقين كوبانيه بس تاوانك بفيشي وي وباوقاس قرباني وفقاس ساعات برخبده وبشرب به فقاس رو وحتى انها ناي ديار كرن يعني افاجي سكناندن باش كاكروني استا برسيارك ديتا بيش يعني داعش لسوريا لعراقيش كومالكوجي كرد بلام زورترين كومالكوجي دجي كردة يعني امايا برسيار بوچی داعش بتنیا دژی کرد بووە ناڵێم دژی لایەنەکانی تر نەبووە بەڵام هێزە سەرەکیەکە کورد بۆ بۆچی بەتەنها دژی کورد باش مخابن يعني بلكي جانا نجمجيكي نجات پرستی دا مريفه نا مثلا نجات پرستی نیه مجاري وقت به شروفتكي لي داعش بخوا مجيه بنگه که چاندي آوه هرميه يعني بنگه که داعش خلصت درست کریه او چند آوه هرميه چند آوه هرميه جي كتبه بجيه که عرب هاتي کشتن بلكي وي گرام بيجي بر هاوش دور مع عربن لدجبريك يعني دسلاتدارن اف دولتن املي دجين دمجيه خلقي خدا چاندي كو كرد دجمنه منا دمي كو داعش كرد كي بوكوجي لجم رايا گشتي اف ولاتنا نا قالكي بن افيك باش دو ما خواست نخواست ایرو اگر گوهارتنک دوی هرمه دا چه ببه اگر دوی بنگه گوهارتنه تخمینه مدا و خواندنه مدا کرد جی وقت ببه بنگه که گوهارتنه یعنی نقشه جیوسیاسی لهرمه تواهیت گوهراندن حتی او نقشه نه گوهراندن داعش کیه داعش استخبارات دولت هاوردور و ناف دولتیش تدانه داعش لگور بریاره کارد که نجمه جی خدا کارد که اف بریاره سیاسی جی ناخذه حتی روزن ایرو کرد بگینه و رادای کو کانه ببن خودی رول ببوره کاک رونی استا پرسیاری که دروز دبه کواتا آینده روجاوای کردستان چون دبینی یعنی من راستی کانه لوه گلی کرد لا روجاوای کردستان همون راستی کان دزانن همون یان بینیوه قتل عامی زور کراون آینده روز آوای کردستان چون دبینی تو دوته به گورانکاری ببه چه گورانکاریک اگر بریاره کردی یا کردی به دست کرداوه ته پاشا روجا خوا لگور بریاره خو لگور ته گشتن خو بخوینی لب مخابن بریاره کردی نزد کرداده دبه امجی بگینه و باوری ام کرد وک عینی ملت اندن يعني ين مجب اجندای درودا گردای هنا ين مجب اجندای هرمی دا گردای هنا ين مجی کو سلوگان و سرودن کردایتی راتکن ل مالا کردان خراب دکن سنج کردی هلدواشینن دبنا کلام لپیش
پروژه کردایەتی دناڵمە کوردادا هەنە لێ ئەدبێژم پاشەڕۆژە ڕۆژاوای کوردستانی گرێدای پاشەڕۆژە سووری تەواایی ji ber heta rojên îro tu aliyên navdewletî piştgiriya Rojavayê Kurdistanê wek pêkhateyek cuda ji Sûriyê nekiriye. Eger ew piştgirî ji aliyên navdewletî de tenebin, tu hatî girêdan bi paşeroca Sûriyê de gelo paşeroca Sûriyê wê çawa be li gor wê jî tê bibêjî xwendina meraj paşeroca Rojavaya Kurdistanê çawa be lê li gor xwendina min paşeroca Rojavaya Kurdistanê wê berve نەخۆشتر هەرێ نەخۆشتر هەر باش gelek spas mamosta nivîser Rûnê Elî gelme dabûn pîviya qerebûkirnê pîviya çareserkirinê pîviya paşa rojeka ge ji wî xelkê me Rojavayê Kurdistanê taybet hêvî dikim lê nebawerim hêvî dikê hêvî dikim gelek spas زۆر سپاس دەست بخۆش